Velić beton Velika Kladuša. Firma Velić beton iz Velike Kladuše je osnovana prije mnogo godina i dan danas drži neprikosnoveno lidersku poziciju u svojoj branši na široj regiji. Vlasnik je osnovao firmu da bi od nje napravio prepoznatljiv brend i ušao u društvo sa najpriznatijim privrednicima zapadnog dijela Bosne i Hercegovine. I sada je jasno vidljivo da je u tome u potpunosti uspjela. Firma se razvijela onako kako su to tržišne prilike zahtijevale da bi danas izrasla u moderno koncipiranu firmu koja u svom sastavu ima vlastiti kamenolom, proizvodnju betona i betonske galanterije, kao i veliki bau centar u kojem možete nabaviti apsolutno sve za građevinu. Tu imamo skladište građevinskog materijala, vodomaterijala, elektromaterijal, sanitarije, rasvjeta i još dosta toga. Inovativnost i stalno stremljenje da bude bolja i uspješnija, kao i stalni rad na poboljšanju nivoa usluge i asortimana, ovu firmu čini različitom od ostalih i opravdano joj daje status krajiškog privrednog brenda.